Ka Voice of the People's Party haka arpau tarik Yayong arja arpusau kata Sngi Hadien ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency menhaga khat khandai tarik Yayong arja arpusau lingba ke Disciplinary Committee Bagentop yo Dr. Kara H. Chen, Chairman Baruba Grosper dan Tatiang Secretary, kala Pak Siti Shauba Avna Medan Pariat, ban pentip baka parti kala Be Seng no yo u. Haka Siti Be Seng ke komiti kala kedo baka State Executive Committee jong ke parti laong. Bala pej benia eki jingkan tho jong u persya yala ke parti daga ba penpau jing ngomon syakawi pat ke parti lingba ki rensan social media ke ba omya hap yo ba Avner bandang ne kumurkot ke State Executive Committee. Ke jingle jong u kala pen sniu dor ya ke parti bat penpo dor ya ke jing trai kam shirham ki nongket kam ban pen klan ya ke parti laong ke Siti. Ke bala benram baka ni ke jingle jong u kam ai lat ya ke parti bandang penne yo u bat hap ban shim ya kesen jam ban be yo u. Kumban syukrau bawa Avener Pariat ulai khonyak election MLA arja apply na Shillong East constituency na ka VPP persya ya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo ka badairu ka Kyrtong ka National People's Party hakani ka election MP Lok Sabha arja arpusau na Shillong Parliamentary Constituency Hendrai uklamla ban poi syakathong. Hadien pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya